Kadorbar Shnong Quinine Nong Ladau Ribhoi District, Hak Arpo Artarik Risau, Kalapulong Yakajingelang Hikai Patba Public Awareness Program, Halor Kapang, Kajing Snew Hakashongka Shongman Kna. Kumkani ka shongkha shongman deban kyar namar ka anru ka khang bat ka penchitam ye ki arngut ki bapoi kha poiman bat wat ye ki kmi ki khpa ki ba yeng sem ki badon kti lang ban menjur ya kumkani ka poi kha poiman jang ki khun ki badang rut rata hakani ka sngi lawan bani shimenta de ki nong shong shnong jang ni ka shnong ban sngap ye ka te ka program ai jing hikai ban kyar na ka shongkha khna hakani kesngi layo ru kejing hikai bat kejing pensyai na kinong hikai ki bala pentebet bha hakani kephang bakenthop na ka police department bat na district child protection unit ribhoi ka kong m marbanyang sub inspector women police kala ai jing hikai halor kephang posco act arjar khatar bat uba pol m walang district child protection officer ula batai benya halor kephang kumnu ban kiar na kejing shongkha khna kabala kta ye ki babon ki long ying long sem bat ye ka kwat ka khya jang ki khun samla ki bedang hakarta hakani kejing lang hikai patba ladon lang urang ba shnong ba bi lingdo uba lansius imle nongket kam shnong lembat kiwe kiri urang ba kilong kmi bat ki khun samla nakani ke shnong nga advice mo ang ladafi don samla ne pingman yang nolo kan thai ne phi mo panshin tanga ya ka sobha dakali shwa kasnan jongka Kilisha resnam joka lada kalakot neyang katrasnam sejurang nama ruba ban bahingat ban ngat hakaan ma bat iki kena akan tiru nga kerpat ba pimung day ba ban yele jan ya jo jan shibola ba pim tak day hi ka katrasnam karta bat ban yeshong ka katrasnam karta nama ba Namar ba dada fikir kanu yaitu lag unyo samna dada ba pyashong ka insya kembal nakatakada nakarpat iki kena shendang ba kena kantay ba abshra habe bala kikantay kin abshra habe bala dat katras nam karta sheneng ba shendang ru bala dat advice nam karta bakin yashong ka namar kajing jersey palat kajing tombor ya kalau ringeng baka mandring jong kikna kentai bersenang ki bapo khatas nam karta lathai kan ka an ban yada ya ka hak lang ringeng mandring jong ki timinta kum ki brio ne kum kinong shang shlong hato pitet ne yan wei ne ka ei ta kina wei ne ka ei ta kina Basung tu ayah kata kamu pilih bentuk. Maka kum ki scheme ni, kum ki government policies ni, kum ki an bela thoru. Bau kena ada kalau ikan kilong ki ba let pok akan wadi. Ukena ni kena kamu kino ki beri ke bapa kelas enam kata. No, but marriage, kai kita ke marriage. Ke marriage kamu ada kadang ki orang kata ke union. Nanti kajinya keting kasih bersyukur nama bancu perkelak sehingga kalau bah kajinya shop mereka jingnya day apa dengan ubriu ni bat kabriu kiba apa kat prasnan la belong container la belong sendang kata ada ke child marriage the union between two persons one of whom is a minor kamu way kan kita di container ni sendang kini kiba apa kat prasnan tika kum ka an ba musya ki ong ba kata ke child marriage kamu ba kibu ya kata anta jom kita apa kat saus nam pada jom sendang apa kat prasnan Henry minta pat dekat change jadi ni buat apa kelai dekat an perkibo no ikin dia pokat kelas 6 beliau senderang apa arpuis 6 hilang kita kidau balik kita kelai kita di mentaru dalam bekala kami kita ka karul temai no kebagian seperkela no akan ka arjat pelak bekala arjat gue kata ka proposal bakin bekala ya ka ni ka arta jom kan kai sakini ka arpuis 6 Tiada sih kita ni tidak mau balik ke government kelaban change kita balik ke government ke ai kita mau jadi kelah kebagusan kalau ba kedai benedai kamu tahu yang kilong kamu tahu yang kintai iban contoh pada kamu ni balik ini kata yang ini ba kamu tahu yang kilong kena kintai kalau ni bensto ya kata kelai bentah kebentang balik kalau balik kata child marriage dia kata traditional child marriage kebang ini tip
habang ngilik school, habang ngilik college, ni pilih kata child marriage. Kata child marriage, just thought jing kalong ba, kani ka marriage, ni kani kata kaji siyang kurim, kabagi kimigi kipa kipenbor, iki kalong kena. Kimigi kipa kipenbor, iki syurang ni, penbor iki kintay kibapo ka arta balabu ka government. Pagini siyang akash, bayin siyang kano, nadibikin niya, enta kata ka marriage alliance kabagi amang. Di balay gibri ang usra gipilong kata ka child marriage. Kadaw ba kalong bali si kajing dup palat. Kajing dup palat jikimi kipa kimla ada ban penhe pensan ne ban ai ba mai di ihun na jong. Tikili ko no ki ai no ikita kata ka child marriage. Ti ka child marriage kalong ba beli entas ta ka child marriage. Kibun kidaw kala ban kajing mentoy jong ki yang kesam ne kala beli na kinta kini ki jing dai nombor mamre jong kimi kipa kajing mentoy jong kimi kipa kibun ba ki reasons ke kiba kibike kiba ki pelong ki bakin ya tho pring tho ki kelon kena. Jadi kita kadi kabandingkong. Kaba arpat ngawat mentay ti kalong ba. Pi kabandingkong ka ong ba kipa ki benbor ki kelong ni bakin tho ini siyang kurim. Kaba arpat dia kalong ba kamdai pa ki kimi kipa benbor ki kelong kena ba siyang kurim. Ki kelong kena ai dila dia ki kwa ban shem ya kata kadan. Ban siyang kasang man. Daki kena ai. Kadaw na kata kasi kada jing ya kasi kadaw ang ka fashion, ini kata ka peer pressure, kajing persyai, naki parlok ki jangki, kata ka lifestyle ki jang kena babenta, kata ka exposure, kata ka technology, ka exposure, kini ki ba long harukam mo.